Yo, what's up? Mutong guys, mutong. Hello guys, musta? Yo, na dari Pagwapo, Gwapo. Guys, namutong mi diri guys. Oh. Diri kuskus silang butong, si Brad John Ripatoy. Si Bro Jidil. Tara guys. Kuskus lang nagsaka si Bro Dodo. Tara dito guys. Ada lebih kat si Bro Dodo. Ya guys. Yan mana yang kelebihan tuh guys. Pagwapo sa guys, gwapo. Gwapo ta gwapo. Hello. Hai. God bless ninyo tanan. Yo. Hello. What's up? Bye. Hello, Hapon guys. guys. Nami karon diri sa Amutog ta. Bro, ano? Shout out bro Brad Gatan day. Shout out Brad Gatan. Hello guys. Hello. Tara. Yo. Oh, lamig kayo. Ito pikas. Ayun, ang baga, pangupot ka doon. Pangupot ha. Uy. Shout out sa atong Akong amigo nga dugan na mo kita. Pero nakita rin balik. Ya. friendly. Butong guys, butong. Okay. Salamat po sa inyo na kita kami mag-usap within 7 years. More or less 7 years. Kita kami mag-usap. Man makita ang atong viewers atin sa nilang lantaw, no? Yaw, jaratong bareng. Itong nisaka. Master kayo makakat. Hello. Hello po. Like and share naman. Mga kawatag lubi. Ano lang yun? Joke lang. Pastor Ruby. Tara bro. Pastor Ruby, balik na sa tribune. Pastor Ruby. Pastor Ruby, Jory Paran. Shout out. Shout out Pastor Jory Paran. Pastor Roy Tortuga. Pastor Jason. Pastor Jason Castillo. Itong batch kaya ito. Pastor Jason Castillo. Tapo kita balik na ripon. Pastor Robert. Kini nga mong pagbandi karon kahit lalit na kayo ni pero tapo ta balik kon. Okay. Bye bye. Eh. Ano Brad? Brad, kata ba? Taas na? Ito ba, Dodds? Nagag bunga. Ariya, okay. Banods, nakayo po niya Banods. Amping Banods ha. Ay nag-yung mo Banods.
Agahay man. Tawag lang kaya si. Sabihin naman. Palaway ba? Kapit na, gamay na lang kulang. Oh, tum naman na. Kuprasono naman, Brad. Tuyok ang katay. Hmm. Sarap. Sarap. Yo guys, ano meron sa Pikas po? Paano may 5 ka buok lubi? Pununin na mo guys, kinakis. Hay. Kuwang pa. Apa tugalan? Kanay tawa na ko bro. Kita tawa na ko ang doko dai doko. Sa. Wala. Tawa na ko. Yan ay. Itong tanawon guys, itong listingan ng butong begini. Uy, Tagbay luwag. At bang na bro? ay. Tagang apiro walang busog ko. Kapay ng mahal. Daghan pa may mahal ba doon? Hindi na ba doon? Sapit na mag 1 million view. Oh! In Oh, bakit nailan na abot ng kakat-kat? Tagtan na na, order ko sa una na. Ape na bro. Bro. Ape na lang imong gikuhaan. Padara. Narusit na po.
One set equivalent to 6 pieces. Okay, nakapumutong ka sila. Shout out to Pastor Joseph Castillo. Among batch. Wow, sa Pirero. Pastor Jason and Brother Johnny Paran. Shout out sa batch 2012 nila lang siya. Nag-abot din ni. Shout out sa akong pamilya sa Santo Tomas, Davao del Norte. Okay. Salamat kayo. Amen. Sa kasawa nga nasa Concepcion, Valencia. Good noon. Yes. One, two, three. One, two. No, gawa to. Oh, klaro kay hayag kay kuan. Mira. Rapo, rapo kita. Oh, hayag kayo. Sana maglamok ka rin. Hey bro, Ito ya. punto so. Ito ibig. Oh. Ay, di na lang ka na. Ben. Mga kuan ba? Geras. Baboy. Baboy. Lagan na kayo ni. Good for 20 person. Alin naman guys, kung na pa may 12 kabok. Ang sarap. Hindi namin guys. Medyo gabi na. I-shout out sa atong mga kauban guys. Pro Dudo ang nagsaka sa lubi sa butong. Bro Diana, sila Bro Jidil, Bro Jundri, Pastor Arnie. Shout out. Jitter. Guys, thank you sa tanan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ano? Okay na? Guys, God bless guys. God bless us all. Thank you sa botong. Ulit namin guys. Bye bye. Bye bye.